Dammo zomi Public Voice TV Zolen Voice TV pan hong mo kung tuni ikikup ding thulu pen thumu zia le gam tat zia chi thulu to thu tom kikup ni ke kamin khan bi hi thumu zia le gam tat zia mi hing te itwa thu izak thu akibat hangin khat le khat isan zia ingai sut zia igam tat zia te kilamdang mama the hi mi pi ching te in azak bang bangu suk pa lowin thu khen pa lowa ngai sun to min hin khai sia mu hi agam tat na dingu tua athu zak te u tung beka kinga sak lo hi thu ngai sun to mu a gam tat sia mu a hi manin tua dan mi te in tang thu hoi nei ton tung hi India gam Pakistan gam le Bangladesh gam te panin kumpi thu nei te mi thu pi te mi pi te Myanmar gama a ho chiangin yan gong kho pi lai zanga pe lowin apai ham tang na mun thu pi khatom hi chwe de gong tat tung ge ya om muslim biakin khat a hi biang na akibat lo hangin tua lai muna za tang na pia in thu ngen tang hu hi atak takin tua mun pen biakin ding in kigel himasalawin India kumpinu nung pen Bahadur Shah Zafar kivuina han ahi England kumpi khutsunga India gam akiat hit tul khat zagiat som nga legiat kumin kumpi pa le a in kwan pi teng yan gonga kiposukhi agam le ami te to akizop thailo na dingin thonga akikesak ahi kumpi pa tul khat zagiat som guk leni kumin sia asi dongin agam leitang mukhanon lohi kumpi pa si chiangin England kumpi in India gamsung abuai nading pataw u ahi manin kwama theisak loin vuisim uhi tua bangin mi pi te in kumpi pa tel khial nadingin muda thei nadingin kumpi pa thanem na bek enohi ama thu te a hoi lo lamin gelo hi agin lo na angong tat na te gen u hi India mi pi te in zong tol khat sung tel khialin mangil pianu hi a hi zong in mi pi te pi ching semin akum pi pa u tel siam ki ku hi za takin khasiat sem za sopu hi a sot chiangin kumpi mok bang hilowin mi siang tho khat bangin ngai sun zo u a ama kivuina muna biakin lamin biak piak na phualin neu hi tualai muna biak na deidan lowin India mi te thu ngenin za tak na pia in pai u hi atunga to kibang lianin tul khat zagiat som giat lenga kumin Myanmar gamin zong England gal lelu hi Mandalay khopi in pi sung panin kumpi tibomin manuhi tua kumma in India gam Bombay khopi to akigam lalolo Ratnagiri kichi tuipi gei khono khata huang golpi khatsunga kem chipuhi agam alei nga yin alunglen luat hun chiangin kolgam panin lam siam lasa siam le amite ho theina dingin thunei te kiang ngen zela ama lungkim bangin kibai hom sak zel hi ama nunga kol mi pi te asat suwa gop lo na dingin England thunei te in kumpi ti bo thanem na le git lo na bek gen hi agina lo ma kumpi pa khat sung panin England kumpi in kol mi pi te hon hia hi chi dan bekin gen hi kumpi ti bo akhan kum som nga le kum sagi tul khat zakwa som le guk kumin thongkian na in pi sung panin lungleng khongai sa in hong nu sia hi kumpi pa si na hangin kolgama buaina a om ding pataw u a hi manin thunei te in akilang lo takin vu yu hi a hi zong in kol te in kumpi pa phok non lo lelua ama si na hangin zong kwama da in thang pai se lo hi tua hi tang thuni te i et kak chiangin kol te le vai te in asin khak thu kibang lin lian a hi hangin tua thu piang te tunga amu zia le agam tat ki zia u kibang hello hi
eite sangin nun tak zia api chingzo a hi minam lian ni te thupom zia le gam tat zia tung tonin eizo mi te ngai sut ding thu khat te te ham tang ding hi chi aki phok sak ki khini lungdam Zolan Voice TV pan ke kamin khat pi hi mai kala ki muking ni